atu tan na Israel ra kap ni Iran an ka nak arwang pakhat nak chu Iran ni an sel chu ma mi nuclear siam nam pol sho piak di khase itu chu Israel ni hin an shok khau tak tak lai mo ti mi bihal nak he khau mi si itu kong he pet lain direct kan le sia chon Israel ni hin sho kho nak thajang le siam nam an ngai lo Iran ni hin nuclear he mun hiya an seri pakhat chu fardo ti mi huna hin si fardo ti mi huna mi an nuclear sel nak he valai tang meter som kwa thong thang athu nak huna an sak mi si meter som kwa chu apen kan bun thlen asia chon pezin hi le pe som nga le pe nga thong thang athuk ti nak si zarwanga chon Israel ni he zai tuk manin jet fighter le an bom ngan big mangin bom pu na se lo aleng pa pawon thong thang long kha an tho kholai achunga mi pezin hi le pe som nga lenga mi an nuclear cell nak tak he zai ti manin tho kho nak thajang an ngai lo ti se ichu kam hun ma shok khau tu chu bom pakhat long mi chu US ni an ngai mi America ni an ngai mi bunker buster bomb ti mi hi se chu bom chu ari laya pong thong som thum tokorite kezin kan bun chim sia chon kezi thong thai thum le zuruk thong thang arit mi se chu bom pi chu aphor khau tu dinga hen US ni hen van long phun khat long an ngai ve thane chu B2 spirit bomber pilong khase chu pi ni chon a hai phor re chu kam huna chun athak long a khan chu nuclear facility pi chu arok khoding mi se charwanga chun phundagan kan chim sia chon US I tell lo sia chon anma Israel long ni chon Iran nuclear facility he an thok khodi lo ti khase apan hi nak bihal nak chu Israel ni hin tu tanna Iran nuclear facility vial te he thok khau na ha se lo zaida changlai ti mi khase ti no ngai mi thila chang khau mi se Iran ni hin atutan ka daw nak ruanga hin Israel chunga ani chenat lo na kha asang chin change Israel ni chuka an nuclear cell na kha an sho kho piak na lawi pe izulin Iran ni nuclear bomb kha an sel kho an lim kho sol asi a chon Israel cha chon ti no ngai media huna adir din khan si chu ruanga chon US ni hin tu tana ai thak ke abom shim kha haw mi khase abom lo sia chon abom lo asia chun le nuclear bomb kha asho khodi lai lo cha khan Israel cha ti nu ngai mi thila chhuak khau mi si di kha kan bun chim kudu mi se chuna pan hi na ka hun chim kudu mi cho nizana khan media pol ni